Прва победа е прво гостување во Битола. Твои импресии после 60 минути одиграни тука? Pa prvo bih htio da se zahvalim ovoj publici na predivnoj atmosferi koju su napravili. Znali smo da nas očekuje teška utakmica, Bitola su željela vrhunskog rukometa i znali smo da će biti atmosfera prijatna za igranje. Čestitao bih ekipi Rabotnika na dobroj partiji. Na kraju je odlučila jedna ili dvije lopte, na našu sreću bilo je za nas i možemo izaći zadovoljni za ove utakmice. Napravili smo dosta grešaka, mislim da smo mogli igrati bolje, dozvolili smo previše lakih golova i dozvolili smo da domaća ekipa bude u igri do posljednjeg minuta. Mislim da smo mogli prelomiti utakmicu ranije. Imali smo 2 puta vojstvo, 4 razlike, da idemo na 5, ali opet publika je vratila ekipu u život. Dobra igra Rabotnika i u napadu, pogotovo nam je otežala situacija, tako da sve u svemu možemo biti zadovoljni sa prvom pobjedom. Ако треба да го споредиш овој Спортинг со оној од претходната сезона, дали е посилен овој? Nije se promijenila dosta ekipa koliko se promijenio stručni štab. I to su neke nove ideje od trenera koji traži od nas neke stvari koje treba malo više vremena i utakmica da bi se to sve uigralo. Ova ekipa ima već dosta iskustva, već 3. sezona smo u Ligi šampiona zajedno, znamo kako se ponašamo na teškim gostovanjima, znamo kako da igramo u ovakvim atmosferama, tako da mislim da ćemo biti sve bolji i bolji iz utakmice u utakmicu. Воин се приклучува после тежок период, тешка болест. Колку може да придонесе тој за екипата? Pa Marko će da doprinese sigurno jedan veliki kvalitet. Današnji sportisti su gladijatori. Za svaka operacija, svaka povreda, svaka bolest može se prevaziđe i kad se prevaziđe izlazi toga jače. Ja nemam sumnje nikakve da će Marko doći spreman 100% da pomogne ovoj ekipi i sigurno da ćemo s njim dobiti još jedan kvalitet jer trenutno igramo sa desnorukim igračem na desnom beku. Marko će nam dati tu širinu napada sa ljevorukim igračem i sigurno da će njegovo iskustvo doprinijeti da ova ekipa, opet kažem, igra sve bolje i bolje iz utakmice u utakmicu. Каде го гледаш Спортинг на крајот на сезоната? Pa znate kako, ne bih se usudio da dajem nikakve prognoze sad trenutno, tek smo počeli. Dosta zavisi od forme, da li ćemo svi biti zdravi do kraja sezone, pošto sezona je nevjerojatno duga. Igramo 3 ili 4 takmičenja, jako je teško igrati svakih 2 dana putovanja, tako da za sad idemo utakmicu po utakmicu. Svaka sljedeća je najvažnija i trudit ćemo se da svaku utakmicu sljedeću dobijemo. Pa ćemo da vidimo dok ćemo doći. Hvala. Hvala vam.